press mi zaum tak tak te amasain MNF Legislature Party mingin chibai kabuk chewa voina MNF Legislature Party in avoi khatna tana 9th Legislative Assembly ya kan Legislature Party in press conference kan nei voi khatna ania Mars Thakhanin leader of opposition kan yangin ka office lama press ta thing pui ka in pui chewa voin hi MNF Legislature Party anga press meet te kan ma chon hasa cheu ana hian hetizat kan press meet te in local hi kan loma thule ga kan soyang chun te in media nangmani kal tlanga thane mai takamin pon swasak kan be seya tin hei voina hianin MNF Legislature Party hi kan pum khat tha kan sakhat tha kan phurani ti enti na tur poin member som kan nia kan kim thap phim po hian MNF Party a phurdana sa tak om pialama Legislature Party te kan thoho na athat zia alan tirin ka khia chu thuma a kan nei masaduni voina hian thil tam tak soi tur kan nei rualin thupui han soi du bi nei kan neya chu tun haya kan chief minister zaom takin press conference ni thum thanga sang ni somni le pali a anei tuma athu soi sum laps lo chungchanga saski sum chungchanga athu soya kha MNF Legislature Party chuan zoram mi puite hian thudik khiat hi kan right ania kan chief minister zaom takin thudik tok lo mi puite asia tir le office zaom tak kal tanga sarkar kal to te thilti dik tok lo te le voin nia sumlap sungchang po mi puite ngai tuana anilo zonga suai thei tura thudik tok lo asoi wangin voin nia hian khami chungchang kha kan thu hlom liana kan nei dona tin kan thu han soi tu tam tak hi a document nen kan press meet te pek tu cheu poin kan on in rina wangin he kan thu hi nakina ke hian atlang pui leader Legislature Party kan yangin bul kan chananga zona te kan press meet ten in nei chu hay kan thian kan legislators ho te hianin arem chan dan angin an chang bokanga chutiang tu chuan voinia kan subject tu ra chu sum lap sungchanga kan party changa kan thu soi chief minister mewin office a Mizoram mi puite hemi chungchanga thu dik tok lo a hin chungchanga hian kan chief minister office changte assembly ate mi puite hena thanga mu chau sarkar an kal chung hianin thu bel chiam dol tok lo an soi ta fo mai hi dik loving kan kheta wangin hei hi kan on soi chuan san tur ani pakhatna chuanin kan soi tak ang khan kan CM zaom tapula doman MNF sarkar lai kum sang ni somni pani le somni le pathum kal chawa khan saski part 1 vaibel chejani chengloi sing ni alaps anga soikha thudik tok lo ani ti hi kan soi chiang duwa khati hun lai sang ni somni le pathuma khan vaibel chejali cheng noi singli alo chuaka tender te tia contractor ten na an thowa engkim an ti khanin vaibel sejeni khapek pelman ania ongoing akala financial year aliam don khan central sarkar report tir manani in payment abang po peturin kan deal ngala chu ang zongjong po chu central sarkarin financial year thara khan binon pek le eka wangin chen khat ma abo bang omlovin Mizoram sarkar account ale kan contractor te hian sang ni somni pathum saski pat uana khan poisa an muveka cheng vaibel sejani laps anga an soi chu laps khachu mutur om to lo boral tura khania am mai ro chu contractor ten poisa zong kha an muveka tin na athora tura athok vek boka wangin khalaya kha laps ani lo zia ti chianna a oma
finance ministry central hina an sanction na le hemiatan unpaid bill kha na thona paisa la pek lo pual liau liawa a sanction letter te po hi in ne na pek kan tum ani adot le chuanin khami kal zela khanin saski local sole sangni somni le pathum somni le palia vaibel che zanga nuai singa sanction kan mule ta chu niruk thakwa sangni somni le pathum in than puan ma thakhat emo chawa khan kha sanction kha ministry atanga local kan muani chumi tang chuan in MLF ministry kal liam ta khan thakhat chung bor khanin cheng vaibel che zani kha la thok tu te tha thora turin sumle pai engkim ape mana ala pek bang vaibel che zani samruk le paruk nuai singni saruk zaruk samruk pakwa te kha tuna keili ira kan soi sarkar thar pulal doma sarkarin atilap sta ani kan tia kha thanga chung sor poisa sarkar helaya sarkar kan ro chuna kha an mang talawa an la release talawa tin khami ba ka laron pek le tur poisa omte pek le theirawin sarkar in tha da la wangin alo omta ni tia kha kan han soi duwa vo in thleng hianin contractor te ne na first installment ta na poisa omreng dana guidelines sa sarkar finance ministry lo luin ni som chungin poisa pek chua tu ti om sia kha thanga chung hi sum hi angkol to a vaibel se zani samruk paruka hi sarkarin vo in thleng hianin a thok tu te ne na ala pek miau lo wangin central charon pek le tu rakha pek thei lovin a omta chumi wangchon laps vaibel se zani samthum pathum kha a omta ni ti kan soya kha voini hian kan han soi chiang dowa a supporting document apo hei hi pek cheu kan tumani tira dot le chuanin sarkar na a in tha ka assembly session kan nei atipo kan muwa sarkar thar ZPM sarkar local hima khan contractor than fel to agreement te pon leya na thok chan tur te reng kha sarkar kal mek te hian na tho chan an phal lova har sana khang sang an siama kan engineer te verbal instruction pe in na tho ti lo turin an ti ni assembly house kan MLA zom tak ten thane ngai takin hei hi dan ang taka engkim mai tender chua na matu turte agreement engkim zia fel to hi na chan ti turin an nge na an soya house chunga chuan na thok ro se na thok turin lo ting ha ru ti in commitment nein an in soya mi pui bua an soya ni a mai ro chu a feel waka engineer ho ne na la chan ti lo turin an ti nge ni na trek reng sai ta engineer te pon an kal pui lei theilawa an kal lei theilawa na an thok chak lo an thok lei theilo de an ti po hi na chan tura kan contractor te na thok tu te an in rin em lain sarkar order instruction awang nge ni engineer te pon sai ta ta en pui lei theilawin thok lei theilawa an siam awangin contractor te na an thok muang an ti te hi sarkar hian mo thuk tak aphura di ti hi kan soi duwa tin chu chang ni lovin tender amount chunga engemaw zat hi kan contractor te hne tangin lak then sak tumin an mani workers ten an chan vo an nei theira tura ta na hian in siam rem pui tur te poin an som na sa a chumi ni lo chong kan sel don ani ti te po tum tam tak soya ni wangin helai hian anik sardanga hian lekha po kan siama saskia contractor ten PWD engineering chief ne na te lekha an pek na heng chungchanga an har sana an khen na te le tuna phe chuan ko ta hial te po an dikna an chan vo hai lang tura hum him sak tura an zol ko mek to thu te po kan mu ni heng thil kan sarkar hian thanga emo Mizoram sarkar le finance at en kol to chunga tun ngai mars ni somthum le pakhata sum khatizat vaibel se sani somthum pathum alap sa po MNF min lamo pu that mai khamak hi kan ti em maya thanga an sarkar to sum bo man en kol to sumalap sa MNF ti lap san ti kha kan sarkar to bok silo ni kan ngai to na chuan responsible government mo langam sarkar hi kan van nei lo em
chia piang sarkar ma sato an puwa enga mohle ka hian an manian in fak chiam mai te hi mi puiten thu nei na kan pe a December niriat sang ni som ni pathuma tangin sarkar na an king to a sarkar finance bomb zong an kuta oma engkim ani to a he mi chunga har sana mi chu kam mo ani tia pa chanchanga mo langam tura kan ngai ber kan chief minister in sarkar kal to liam to mo an pu ti an mo an thur ti thlat mai te hi apatling lo kan tia voine hian zoram mi pu khia ta po kati sur ni tia ngai dam po dil hil tura kan ngai ni tin heng te wang hian heng sum sarkar in tha da na le ril ru thatok lo an put wange kan thelo workers chen khatte ne rai nor na sar wange kan thelo sum vai bel sa ni som thum pathum alap sa wang hian kan state the revenue kan hu tur GST te labor cess ate chengno sang tel kan state the kan chan tur dei abo a om kan hu lo pha hi apoi em a sum le pai in dai tok lo na sarkar in kan nei na sat em la ya hetiang anga sum central dina kan ne na aron pe reng sanction to reng mang theilowa kan han hi amo phurtudik tak chu tuna kan sarkar lai hi an ni ti hi voine hian kan soidu ani khang chin kha ke in kan soidu ani selagin paper kha kan pe chewa angai an khan ka soilowa nakina kan thian ten enga wa zo dai nei point an pe cheunga hard copy ba ka soft copy po kan pe cheunga chu teng tu chu kan tinga khang kha voine kan din hun ani wang hian MNF legislature party chuan kan sarkar hian mo langam selangin heng ni kho apo hian thanga zot to sarkar to lo enga mohle ka apua chief minister berin press conference a MNF ti lapsani lati fo mai te tin sang ni som ni pathuma vai bel se jan hi kha an ti lapsani ti alaps lo zia unpaid bill sarkar ina central release to zia te na thoda tu ren ki ma tho zia te chumi ya contractor ten bill an la vik to te po ta khan achianga nga kun local le zel tura kan sarkar hian mo purngam responsible government ni se kan tia he kan sum le pai chul lo sarkar in tha da awanga luang ralta hi poi kan ti wangin MNF legislature party chuan kan bu le theida tura ta na kong sang sanga mala chun jom zel kan tuma chung kan phala tur ang te po apoin pasarina khan kan ta langa a theyangin kalpui zel kan tumani ji kha kan soidua kan governor aten ni mo central ministry ani mo sarkar po hian an la chuak thei don lo ni poin theyang to kin pui kan tum tin kan digna kan chanvo thingtlang huna na thok tu tam takte kong laklowa an top ti ringot mai hi adikin kan helowa heng konga hian theyang to kin mala kan tuma atira kan soi fo thin keini MNF legislature party te hian constructive opposition ni kan tuma atheyang anga sarkar thopui kan tumani kan tia kan soi thina kha kan din na alan ni renga voin ni apo heng thil hi athen lo na turata na house kan soi le kan aule sarkar po etiang hen kal ro kan ti ngoi lai po ang kal pui lo wanga mizoram torna lo theng ta hi apoi kan ti le ti kha a leader ka dianga kan soi masak ni te se kan press meeting zona in nei chuan an zot ula kan ho tu te rem san danangin an chang don ya kan ni sumlo stilai de hi ara ko sang ni chata stilai oma hi apa saya ko to ngan thui na ko samเนี่ยโซนชัดตักไม่นี่อ่ะอุจิระโซนละค่ะตัวน่ะมิจฉาสุรคาร์อินคอลเมกตู ZPM สุรคาร์เฮียนอันนี้สุรคาร์นั่นลากจังอ่ะจังอ่ะให้ผู้ที่จังอ่ะอย่างนั้นสิอันนี้อ่ะ financial year พอเลี้ยงตัวกันเชื่อตั้งแต่ financial year จูมาร์ที่สมทุมประคัดสร้างที่สมดีปลีข้านั่นเลี้ยงตัว financial year เลี้ยงตัวเฮียนซุ่มรับปักเตอเมมตีกันลาวทีนคุกในสุขานากันโผล่เวลาปอยน์นี่กันชีวิตที่จะส่งตัวตักพวกขนาดลาวนี่ไม่เทียเทเซอรี่ฟีสเตตัวกัวละผมมินจูซุ่มรับสปักมาอมโลเวค่าอันที่อาทีวีอันที่กันโลเห็นกันโลหัวปอยน์มาเสตัวน่าปุจิระสวยหน่วยสิ่งนี่แหละสร้างรุกแหละจะรุกสมรุกปักกัว
หน่วยนี่จูหน่วยสิ่งนี่เลยสร้างโรงเรียนสรุปสมบูรณ์ปกว่าค่า first installment นี่ first installment นี่สิค่า financial year พวกอันที่เราจุดนี้ระวัง financial year โดนอ่ะพวก release ช่วงละวินอันกุลตังตลังอ่ะจู่วางจวนค่า first installment เปิดค่าอัน release เราวางอิน second installment ค่าอินที่ห้อยมาอินอารมณ์ช่วงที่เราพิมพ์มันจู่วางจวนการเทียบด่านจวนฝอินเท่งเฮียนฝอินเมย์นี่สังเกตนี่เรียกทางงานสุขภาพนักเท่งเฮียนค่าปุยสาขาช่วงมีอะไรวิน finance department อันละก็เร่งมินกันเทียจุดที่เมื่อไรจวนคนจับตัวที่จวนนั้นถูกหมดหมดนั้นถูกพัลจินจูถูกพัลลกจินนั้นเนี่ยอันถูกพัลลกจินขาลับสาจังโดนนี้นั่นแหละตัวอัตตะกินันตัวที่นั่นจูฟาร์ซิสโตลแมนส่งคันอัตตะกินันตัวอันมาที่โต๊ะก็อะไรนะวะสกาวุ้ยขัดเป็นคนนั้นเนี่ยเดียขัดที่ร้านค้าสุ่มดินมันละค่ะสกาตัดตุ้งค่ะลงแค่ลงกันอันนู้นเด็ดตาขัดเฟสนี่ลำพองละโมไฟนั่นสิกวาดมันนี่นะโมอันสิเสียตัวนี่เล่นโดนอันสิเฟียตัวนี่อ่ะทินก็เชื่อเราเล่นร้อนเราเงี้ยก็เชื่อเราว่าทินเนี่ยเวลาแค่นั้นสวยที่ไม่อยากชวนการออฟฟิเชียลสเตปโอเฮียนอันดูจินสิลันดูเราจินสิเราไม่อย่างที่ฮีตุนไล่ชวนอาชีพตัวเราเพียงกับเสียเป็นว่ามันไม่ได้นะออฟฟิเชียลสเตปเราฮี politician เตปโอทิ้งเสียตักที่การอมเฟียที่ฮีการออฟฟิเชียลเตปโอเฮียนเสียที่ฮีตัวนี้กับเสียตัวบางชวนรับสปอนเซอร์มีจุดที่ขัดที่ฮันตีเวลเลยมั้งอัตราฟินสุ่มสังสนโปกันนักการเอ็มมาแล้วรุ่นรุ่นแล้วว่ารับสติเทโดแล้วมีเตียงเวลา politician เราปุ่มตุ้มเตปออฟฟิเชียลอันนั้นมันไม่ที่จุดที่อย่างนี้แล้วว่าเฮสังเฮปุยซาสางนี่สมดีปฐุมสมดีปลีอาสาสกีปัดวันนั้นนะครอร์สังานวยสีงาฮีสังสนทับอันนี้สังสนทับอันนี้ไม่พอนี่แล้ว finance department point administrative approval อันเป็นทับอันนี้AA ค่า department concern อันก็เป็น PWD AANP PHE AANP งาเพราะว่าเราที่พอimplementing department นะ so AA เป็นตัวทับลับสีมิโซรัม history เฮียนละฟังครบปะSSA ที่พอลับกันตีค่าขจูAA มุขเตียงซงอินเปกเราอินคอมมิตเข้าเลี้ยงตัว administrative approval อินเปกจูสุขารินะdepartment implementing department นะให้เรามาเราละรู้งั้นนี่จันดับที่เราชัวร์เราเราก็ให้เราอินดีนานี่AA จูข้ามีที่ทับเสียสุขาเราอินทักAA ซักคนจันดับชัวcontractor ทันนะน่ะโทหันเป็นพัลอากิมาโทพัลเราริมุตไม่ค่ะอาลับสันจุนจู่ป่วยขบมาอย่างตุ้มไอ้พวกมันอีกทุกอย่างเกิดที่เรียนอีกค่ะกันสวยตัวที่ชวนโคตาเต้นกัลติเตคารีค่าการกะลาอันจักรพิจวนติงเงสุขาเรียนเซอร์ออฟเท็กซัสละมาตั้งแต่รุ่นโดนเงกันเชื่อพัลวะตินกันนี่กันลีดอะไรส่วนการMNF legislature party ชวนกันเทียงอ่ะสุขาปุยไงพวกปุยอันดูพดชวนกันลากามินิสทรีละมาพวดชวนเฟียชวนเตโปกันนี่บัวเพื่อนนี่ที่ขัดจูกันสวยกันลีดอะไรสวยตัวดูนักกันเชียร์จีน่าชวนมินิสทรีละมาพวดยันเห็นจินฮินโดรีลิสต์สีแล้ววะที่นั่นมรอนรีลิสดานี่ไงตัวเราชวนพวกออเดอร์ที่กันเราอินเป็นตัวเสียตีลำปังส่งเฮียนกันสุขาตั้งเฮียนจุดที่นั่นเฮียเราดินกันเสียMNF สุขาไล่ขัดชวนสามดีสมดีปฐุมอาคารหน่วยสิ่งที่200 crores ผู้ดูว่าเพจชวนได้รับสติค่าอารมณ์ช่วงมันโดนเราตีกันเสียก็ยังมาไงพวก finance ministry ก็จุกกันละ finance secretary เต้ที่ส่ง secretary ที่ director เต้ก็จุกสวยปุยทับปะเฮียว่าออเดอร์กันเป๊กทับโตอัตตะคอนแทรคเตอร์ที่นั่นโทรหมดโตสุดขารินอันบิลแต่ first installment กันเป็นได้แล้วว่ามาเสียอันมานี่สุมินันเรามังอ่ะคอนแทรคเตอร์ที่ให้สุดขารินรัฐตัวจวนคอนแทรคเตอร์ซุมมันครับสุดขาซุมมันนี่จู่ฟังจวนอินโดนีเซียอย่างไรนี่กัตติยาตรงคำชวน commitment มินเปียที่ไม่ยังมาเสียกัน chief minister เลย union finance minister final processอัติยาสุดyang cuan ngai ngam takin ma khusina fel tang lein kami kum khan kan kala kum lia khan khata po kan til tel kha unpaid bills pek nan crores ani noi sing ni chu an release le maya
kha laps anga kan chief minister na soi hi apui ka tia he kan MLA te singa po hian an biala khang mangan na tho kha ve in ka sia e pa pu biala po hian far kon football field hi pulen phania ki po ki khami crores ani atana ti khania pakhat ma sin khana soya kan bil te po kan ke fai veka pulen po kan hong kan mang tang kai pu etia tu bang chen chu chuan pu du o mana lap sa ti kha alak lo sia po atilangan ni zoram mun sang sanga ka sun kha dere po mai thel ngani don kim lo om lowin kan dong kim thap chu kan soi tu na keinin alap kan ki vero hi chu poi tak chu ti ma yang ke ma experience ga tang puin expenditure kan commit tat lo ni commit khan phal tat lo wa 47 hi chu kan pa ti mi te tan an tho ve tan ti te kha oma kan thian contractor te soidana chuan 53% chin kha asum ro release chin hin ang ni walola 47 chin hi chu ti te kha tung kam chuan omani ome khang ani kha chuan a boi thaka first installment hi project sanction ni re rangin first installment hi project song cover na turani second installment kha ron so na turani final installment kha ron so na turani project song cover si lo chuan first installment second installment nge kan mo na tinga ron so thiang ti kan in a serious driver to this som chunga release tour thanga a po release lo hi amak em man nge zo na dang te kalau apa pun pilihan kalau berkait itu saya kawan kah dengan mana farm develop dah ni dengan invoice stimulus apa ni expenditure commit kalau untuk semua an phal lo khan ta so ini stimulus apa boleh jadi semua itu expenditure commitment aum je chuma procedure sang ni de za thum som thum pakhat po kha work order issue to da thoni second installment ko asan chu work order hi administrative approval mila tender ti chinania administrative approval pe tu cho finance department ani finance department khan kal zel ro ti phalna kha pe ni maya an mani na an budget apon allocate fi ati khan to live to ania apum pui khan work order chun pe a emede fun line ma se apum pui tho kha tun thleng ken la phal lo ni ken la na chung ve chu kan om da kalawin rol lo kanga puzera zona khan hei centrally sponsor scheme reng a hian earmark chen an on ya chuda chu sanction an on tita voi khata hian an sanction vek lowa kan thria dangin first installment second installment thap theng om chedani amaro chu khata an sanction amount ka apum pui an earmark base khan on sanction china chu PMJSY nia mo scheme dang po ni sela kha state sarkari an sanction amount ang khan tender call china chu tiang che chuan he saski apo hi 500 crore hi tender chuan chu ta chuan second local tur kha chu tikanin dan angin contractor nan thoka amo pro sarkar lamin utilization certificate and back clock well anon sanction le mai chin second hi chu tiang chu ne tu na po hian heng hi kan agreement bu ni ya tain sai a working period ai October 2024 alani amaro chu ta khan thok tur khan anti du ta lawa sina probar soen khan voin theng hian a department ko ta pek tur hemi financial term and condition a state finance department in ten nisom chungan implementing department ko ta petro ti voin theng la pelo ti khaneta adang kha pele tur chuan second installment po utilization la kha anna submit lo shrim an ngai sak lo shrim ani chuan hei hi i sarkar kal to thil om ngai lo ani atin contract sarkar ma sa in tu na sambin nunga poka question oma sarkar ma sa amma sale ate department PWD chalo others department point contract tender and call la dana in contractor and changa work order pek vector so ta chuanin agreement sign vector team contractor te poina an
honest money an da vek to ang che hi kan se lom tem ti ka zot ni om lo ti tun che hi a om amar chori tenin tiran ti du lawa PW the barber and structures vek ania tu na pu ro ba da sen khan saski masa 200 crore alaps ananti de po ka teulo je so in kalanga kabial su nga po ai bok tu south sabol ko kan mang vek bil ba om lo reng reng ni khatiang khani ya chu ban chuan voin ni until ti da na hi adik lo lu wala ni ti hi nang mani kal ta ram mi puiten kam she chene poi mo len kam she ani mo tingin pakhat ka lang so lo nga khati kha wala ni ko kha ani le khani contractor hol na kan sela ungai se pie pa so ki pe teng han ti ron ta sela til ene pur kan secretary han sang te se o kha chu contractor letter of acceptance san pe to a kha chu cancel mo theilo chuan working period ta kha kumin october khen te ni a chu wang chuan working period ala zo ro chuan na hian na thok ren the contractor te he sumlaps kan soi bel isu ka nga he sumlaps apoi na chu laps lo se kan do ke ni opposition party po hian na chime kan leader so yang khan constructive opposition ni kan tuma house ne ya po alaps kan lo wangi question tam tak te po kan pe ni kha alaps lo nan kan ben har zo lo ma se anti laps ni te tlat ma ya poi ma mi zo ram ta hian pakharna chon Mizoram infrastructure tam tak kan nei tur kan nei lo pha apa hi lena chon GST 18% plus labor cess 1% kan lak tur kha 19% total chen nuai sangli zali som thum pani singriat sang puai kan hudon talova kha poi boka tintu na hian contractor ho hi high court an kal ni kan sia hai hi ne na an chan chuan an na hi a working period ala zo si lova an tho ngai do na an tho chuan sarkar in dil pe tho ngai do na he sum run kal le tura on si lo chuan state sum khoya mo atang khan pe ngai don thadani chu wang chuan kan ram tan hi na poi lu tu he sa ski lapsi chu wang chuan house a po khan kan soi na sa alaps kan lau ngoi ani ma se voin nia chuan kan soi kha kami kan soi khan kan beng har zo lo em ni chu wang chuan ang tilap sto khawa chu kan ram tan ni na koi ta si kan na ka chang ki ni chief minister ka press conference kami sasi sum bang yung punan na thone di sarkar ta yung ti sum som na noya ala ta chuanin chumi chu za som sari panga an achieve ro awangin i UCT te ko kha engma la chu za som sari panga ka achieve ro kan ni re hello obe kha zo na in zot kha lo mo khop mai tere po voin theng hen da release lo poisa per release lo za som sari panga ke tin ya so ngam o ka ti da panina chuan an release lo chung po khan MNF lakata congress in sarkar na an chan hian na lak lo lai emol so contractor ten wa order ten lo nei to nan lo tholo lak lo lai cancel tu memo chu chen sak tu memo ngai lo assembly policy na ran thian ten zong khan tiang ngai lo ti so na chan na kan dong ten congress atana MNF in sarkar na kan lak po in sarkar kay po aming minister kan ivia minister masaten wa gor daran lo pek to kha ate kan mi ten an chang thok ve doi ten za ta le ten lo ten ru ti mo lo thok lo ri teu ti kha kan ni ngai lo a za tha ma se tun kal khum thara hian he thil hi aron par chok tak me ni he practice poi khop maya chu ani pakhat ani boka tin dere po release the was 25% an la zo lo kan ti vel kha ama khop mai di kha kan soi le tu boka utilization certificate pe tu finance department an la pang ni alo PWD atal kha chon release sela chuan ke ni level a chuan kan utilize to te point ti pheyanga ma se an la mang lo ta tani chu
tu buat hirat nge di lai la tu wang chuan 75% ti chuan lama ban te ka chu mani mong san ta ka tim na mai be 我哋成日生嗰個嘛，呢種都可能生肥路都唔俾你啊。75% 係啲嘢緊錯咗乜啊？所以家人唔拆先啊，土地又問啦，安浪路都話安咪錯拉啲，real啲啦，這邊 party 啲講下連托書中路途啲問題啊，那不會出咗嘛就真啦，就話依啲阿姆啦，都問佢先歸嚟幾個咯吧。Heta haya tu di pirjangin order kan buat instruction min kaya thok sung som pilo turin sarkar longai chang turin min dia an dia chu bang chon ma khat sol ding ta thuk mai ni anuwa helaya first installment 53% a ti kha tu pon chia ta wang han kha mi chin ka chu thok lo thei lo anga min huwa wangin ti han 53% chaw tang yanin học lệ do bây giờ sẽ non tỷ lệ chúng ta có lãi tất cả, chú vàng số second installment po đông man lovin UC po submit thì lovin anh buổi ta, ông zia ter kamu dan cái là politics sắp thu bala na, सरकार mà sát cái contract Hindu sang nó lâu pe ở về ngôi na, chú vàng số cái सरकार ZPM सरकार thằng phun ta thì anh trang ngồi thì hết sao thì ngã trang yên, ala các sản phẩm trên cái suy yếu lắm. Cái đó mới xây được đúng nhỉ? AFM khai phá. CM kan say for and there's a ski is the investment kan India. Dia kata kalau mau tak lo. Kalau dia jadi ani dan kalau kalai ka fia den kan so yang SASKI project hi finance part 1B ki finance ministry level la aron approve le sanction me ni a part 6 te part 7 te part 8 te po oma ka chu align ministry zo kinan analyze te po oma capital investment ite capital expenditure ite hi ani na dik tak kan sia ta poi mo khop mai ka bia la teng example kan so yang si thiang le ke sarali kor tha chu lama khuwa ko ke sarali nia si thiang ko chu vela tanga peng khomong ping re takani anni khoni tan kha chuan capital investment lok le ro pui le thaper chu a an ngai le ke pui na ka ngai pui chu si thiang atanga ke sarali kong lai khani ten katin capital investment han ti hian shopping mall lian teu sak te mo building khon ai woi sak te mo hi kan ti thin hi aflo tin SASKI a hian 75% kha as installment don nana ka khami utilize ka pui mo project lian pui vek ti taila 75% zo kha kum khat part 1 ti hi kum khat chu ma man tu hi khani box se sum kha ahrasani tu bang chuan MNF sarkar masa khan adan le shrei a implication zong fi kur takanai tu in Mizoram a changkan nei rol khai sela inclusive sela saptung takin huam kim sela khotere te po SASKI hian thengro se ti in an khomil to ka capital investment tha ka kan mi thiam tele a khomi te na thanga chutianga ti chu ni tu wang chuan a huam po huam zawa MLA te na ni sema ti tung kam te kan ram froi tu ten kan mang thin te hi apoi khop mai MLA ten SASKI sum hi in sem the thil ni lova department a kalvek ani tender apo dan ang thap tender thap vekani chu wang chuan building cover ti da zok ani MLA ten an mani na an chani an wal chalai ti la man lawa chu ASKI mina du dan tak poni a Mizoram pumi kan cover khavia wani le te khanin enge zo da olom chot kan tianga hey hiểu ra sẽ không mới à, ta chọn cái chân của ta chọn ăn sôi, trong khi người kia làm mặt của mình làm chọn, số mà đủ đủ hiện chuyện ta đây có, guideline, anh khan DPR xem mắt sẽ chọn em mình mới có thể chọn đáp quên thì có được có ăn cũng mà này,
PPR siang pergi tunggu lebih dan nomor dia boleh cukup orang atau lain semua. นี่รุกทักว่าสังนี่สมนิปทุมาสังสนมาสักันตรงติกาเสียกันเปเชว่าออกจากบ้านนี่สมนี่กว่าเวลา MCC พวงอ่ะจันนี้กันแล้วที่สมันค่ากันติดจากเบี้ยวจอกันนี่จังขานี่เทียบินกันเลยกัน so men ni lawa hei document kan nei veka April tha te po correspondence sakala June tha te po correspondence sakala apa kuma nuai zani ron chuak man lo ti chuang nge kan tuma kan ti laps ve kha kan mi lawa i te re po laps lo re ngani MNF kun lai chuan chu wang chuan kha nen kha na kal ko pa har sam tam tak te po om ya la ya chuan mi zo ram chang thil ni lawa governor of India ko du ang anga na tu le sam son ro su ti ngot thei po kha ni bi lawa chuan lam fa fa te siama sarkar ma sahan tem tu te tong kam in lo khade bon ve thi ama se kan khati hun lai kan thei tok chua alo kala ni ka mi first installment khat yanga don ni kha chuan second installment ko hi don mane mo commitment chu ni an commit lawani account takin second installment sentence kan lekin ni ruk thakwa September sang ni somni bathuma central account poisa kan donga chu hei hi ta hian date of commencement an ti contractor na work order lak suan ni hi October ni som pali ni October ni thuma agreement signing kateni chu October September ni ruka sanction alo tena contractor and agreement sign hi ni thum October ni khatia sorha chakha in la mulawa เละที่ข้านอาฟิยาโทอ่างไงไตละทิ้งปากเขา ให้กับผู้สร้างก็สวยท่านนี้สงการแรงขาดติดการเมียโซเชียลมีเดียแทบกันหัวท่านนี้จะเนียมุ่งช่างกันดินไม่ได้นะอันนี้สเป็นเหตุเกี่ยวกับที่ทำด้วยไม่ดีนะครับตกลงตรงนั้นที่กันกันลงตาถ้าก็สงการมันกันเมียเนี่ยนี่ก็มันต้องไม่ดูมันรีดแต่มินถ้ามีสิ่งก็ต้องเข้าตกลงกุรันที่นั่งจีเขา รีเทนนะอมหรอวะ reason in perauti in contractor te po hian an dila ziak te po in thoklo tura min ti chuan reason in min teron tan ti tu bik lawa tu man an tingam lawa chu tiang vel chuan an khotai atun khen hian kan yange 53% bak hian ngam ni an tang tak